TV West nehinda ni kutangira ha program y'Obuhingi n'Obuhingi nitugumizamu omuhoro yitu ey'Omuhingi n'Omurisa w'omutano kandi erizoba twine Apulinari Bakaihahoki Omuhingi kandi Omurisa orukuruga omu kyaro kya Nyakibungo Buyanja omu disiturikiti ya Rukungiri akatandika kuhinga n'okurisa yamara kuhumura emirimo ye ekyakutaho amani mingi munonga n'ekihingwa kya apples kandi nagira ngu apples nizeetaga okugumisiriza kumara emyaka 3 yonka rero zikabona kukuha sente. Izina ryanjye ndi Apulinari Bakaihahoki mu igomborero mu nimpinga apples, mpinga urutoke, mpinga omwani, nindi sente, embuzi kandi nyeneho nenkoko nki nigwo murimo gwanjye nkagutandika kugukora nahumura nandakora mu Uganda Posts and Telecommunications Corporation kunahumura nayenda ngo nanyengume ndi mu system ndatunga kasente mbwenu abara kukunda okuhinga nanga batakakunzire okuhinga nimba encouraginga umwona mukunda okuhinga kulimwa kasente. Hariho abashomire munonga abarikire kukora endijo mirimo bakaza mu kuhinga. Waza mu kuhinga nobone ebyo kuriya nobone nebyo kuguza kandi ekihangu munonga wagira variety byo rahinga bingi no tasaji kandi n'umubiri gwawe gubaje. Meja enterprise yinyine kandi yindatahwisira munonga ni apples. Katandika kuhinga mu apples mu 2006 natandika na apples 10 nashuba nayongera urundi 10 zaba 12 konka apples zirenda ngu ube uratamwa amani abo baziratandika kukuha akasente ha myaka 3 konka nazo zibanki noreba ahizira kuma kukora no zirakora guma kugira amataji kandi buri itaji ni niyo sente abo kuba buri itaji riratahuwa ibijuma ushuhuza ya apples zino mugasho munonga mu bwire bwa covid apples zikayamba abantu bingi munonga bwo bakagira ngo abantu barya ibijuma babine ibijuma bakarya nitwa bababyine twarya kandi twaguza twatungana esente zikiri mbenu apples ni encouraginga ngo muzihinge apples niziyamba n'ekyaro cyanyu mbenu nkabutiya nkanye icyaro eki nyine nkabakozi abarasiba barakora abarataho barakora mu apples abarakora kajorore barazi nabo baraganyugwamo mbenu konka zirenda mani fertilization kutuzata fertilizers kupruninga rero ukagira ibijuma ibyo litinga kwenda kumanya yaba apples nzigoba aine ebihandiko ninga records ekyari kugira ngo nazo muhera munonga kutambuza je emirimo ye ya farm. Hariho ekitabo kiroreka inputs kugura fertilizers zigura ryali nanga no zironda ryali uzitire muri ryali kandi imibazi ujiguzire ryali ufuhirirota rero kandi izindi records nize ushoromire ibijuma bingahe behehi budi wiki twine records y'ibijuma biturashoroma ibituraguza no kutwaguza na sente zarugamo then twine records ziroreka uko kuturashoza inshoza yitu nitushohoreza hamishara tushohoreza ha fertilizers tushohoreza na hamibazi tulitinga kandi hariwe ibiturakora mbwenu karutini okudiwuminga ushemirire kumanya ngo nka last time ayiwo muri birebi nebi kandi niza kushuba ndi warming birebi nebi
kandi of course ushemerere no kugira record y'amasimu gawe gabashaho na suppliers abara kuha ibijuma bambe imibazi. Obwa hatogu akwatanise n'abahingi ba apples abandi omu Rukungiri kwenda ngo bakatandika gukora eshande ya apples. Butiya no reba turi basya tugenzire munonga hari value addition twakozire society yo kubanza ngo twatanise n'abahingi bageze bitu turebe ngo twaguriza hamwe bijuma twagira edukemwe yo kuguramwe imibazi kandi tukaguza n'abandi nangwa ubundi tukegesa n'abandi bahingi nkuko bashemerere gukora konka kushira turenda ngo tubije tukamure mu umubisi tupaking juice ya apples konka gumuti yo lefuti tukagikira umunonga konka butiya nitwatanisa n'abana y'urubreweries abatandikire gukora amarwa gatasikalaga turaza kutandika kubaguza runanka concentrate crushing turenda kurunda kebyoma byo kukurashinga rero tubahe just bikurashingire package babyeta concentrates rero bekorere mu biye barabasa konka nitwe twine program yo kugira in fact twahandikire awa work plan yo kugira ngo government tuyambe tugire factory yitu twakwatanisa nk'abahingi ni muno aba western twayorganizing districts kugira ngo zona zagira societies twapulinga together twakora value addition konke cyangwa munonga butiye kituri mu kuyamba government no kugira ngo baraza ku reducinga ha importing of apples from South Africa n'ahandi twe support tugire local supply kandi apples ezetu ziturahinga ziro organic turaziguza mwenu tutabandise twakora kugira ngo tuziteho chemicals ngo preservatives so abantu biti batandikire kuzikunda konka harimo akantu ka mentality yo kugira ngo eza South Africa ziboneye abashubuzi muno aba supermarkets abarinda ngo bashubule for a long time nizo barakunda kugira ngo zo zirajunda juba konka advantages zetu ziri just organic titi ziritenga preservatives mwenu ziri good for health consumption. Government ekamuhwera yamuha amizgo kufura apples hati takuteganisa bwa cyanda nyowe nk'umuntu kubishire barakora assessment mu district nahirwa nyowe bankorera bampa amizi butinyine water source and they have promised kuza kumpa irrigation konka nanya nagizireho my meloni mini irrigation na de pumpingira amizi kuruga hakisharara mwene already mu apples nyine mu sort of irrigation kureba ngo all seasons ni mbandi ngotaringa ki apples zanje kandi ninkorana intercrop farming nintamunke bihimba ntamwe binyobwa ntamwe ubundi onions aine ebihume by'enjoki ebiru kumuhweraho kutambuza omweyanje omubijuma bye nambwe nyowe nyine n'enjoki nyine pigare apiyare yo kunanka yo kugira ngo injoki zinyambe ha pollination aza wabona pollinating ibijuma byawe tibirabotinga no flowers ziratekwe ibijuma birabasika konka interesting abarandeba apples ruhanga kaje hangaje nazo zine bas control yazo
zirarekaho ibijuma zirabasa kufeedinga konka mbwenu to make sure that you have enough fruits to sell nico turatera muna busy kugira ngo tu enforcing eki pollination. Aine n'amatungo nkente n'embuzi kandi kwenda kurwanisa oburwire omu farm akazitira farm ye tari kutunga ngoha kurga omu matungo agandi ziza mu farm zigenda kandi noreba farm yanje ngizitirire ngenu trespassers tibali kukira mu farm yanje haraza mu Omuriisa nenti kusha kandi umushaho yija kuzituritinga nituzirita mu rugo azituritingira mu rugo rwazo tuzita mu kurashi. cyo kurinda eby'obuhangwa akabyara emiti y'ebijuma hamwe n'emiti eyaburijo omufamu ye hamwe no kwitorora emisiri ya apples. Iwabura reba nifuko kwe emiti noreba kuri emiti noreba kuri ruguru emiti kandi na surroundings noreba mu compound n'emiti birimu nangwe imwe n'ebijuma ibyo buhangwa tubyine kurunje munonga twine nshonga kandi twine n'ibisharara nabyo tinda bintafiyaringa nabyo kubihinga nimwe ndihe ibisharara byo kwalira urutoki. Ojanke imiti y'ine ingana ki? Imiti ni mingi nakundugire no kusharamu ni mingi. Omukazi we niwe manager wa farm konka tumushangireyo Apulinari nagira ngo abikaye bona nibakwatanisa omukuhinga. Nabana wanje nyina omwana baramwete Matiya tukunda nayo kozesa Kampala konka nakundira kimwe Obuhingi na supportinga abapakazi n'abashashura ubundi yabe tari season yo kugira ngo umushara turagwira nkahe na bubundi hari ubwo aratuherereza na role ya fertilizers riraruga mu human waste bibari hamunaka musuweje ukwe barakora mu fertilizers ayohereza tutamu mwenu n'abana bari interested kandi no mu society yitwigiwe ari mu nka member. Iwe na n'umukazi buri muntu nakora mwuga cya akwaterera kwinga no kurisa umwuga nywendi nka overall manager nango ubutwoyita nka director wa byona konka nka ubushobozi my wife niwe mbwenu manager ni wara receiving na income kandi nkamuhana authority to spend na shuhuza kuko arakunda kandi habwo kushuhuza kweye ubundi dinananye kama we katarambuza accountability ahubwo kuba niwe and it is one method of managing a home kureba ngo n'umukazi wawe wamuhawe usurite mwene mwakora nka partners. Apples kuzirukwera enyingi naziguza Kampala kandi izindi abatembeye nabo barakuzuguza. Marketing strategy yitu Ruhanga Kampala abana bari very cooperative ibijume bingi turabitaha basi babiguza rero bakibiguza batuhiririza sente twine abo tureta vendors street vendors balija tubaha apples baziguza batuletera sente nabo it is a source of providing employment abo ba vendors nabo baratutunga mu kasente kandi turabaguza hansi nabo babishadira amagezi baguza higuru batuletira zitu kandi bagukunda munonga namwe nkanyo mwazo baranterera ngo ibijuma byabererede namwe narabuza farm manager we yangira ati in a week's time turaza kushoza kandi mbwenu strategically itwe nyine umwana weto wakabanza mu field ya apples alikabale baramweta rwamahe
akatwegesa paddling kukora paddocks mbwenu twine muka 5 paddocks hariho kitureta diffusion kuyaho mbwenu noreba mu Europe amababi ga apples gale shading nko murareba kuno yende bari bazire shadinga bambe nanke ebiko ni bye shadinga byalete endubaruba zibarizo zaruga mu fruits mbwenu apples bungereza zire shadinga zamara kwe shadinga flowers zija rero habona kuza mu fruits konka mbwenu nitwe hatiya ni turakora ikitureta diffusion dukuyaho amapapa konka garaba gakuzire urare yangu gakuzire then hija flowers habona kweja fruits ngeni turazihaho mu one padoka twihaho amapapa hazaho fruits ekiro kumukora owo mutano abahinja abandi aba apples no kugira ngo nashohoza apples buri izoba twomusiri gwitu tugurero murundi gumwe gurerera ha intervals of 2 weeks ngene waba rasharura ubundi guragura getting already waba rasharura ubundi guragura getting already asa waba studying kurungi you are able to supply your supplier your clients your customers apples every day ngene nyowe mirundi mingi ndabanyine apples abandi batezini no shanga hariho ezorija kumbuza otezi amapapa gakazaka otizomire ni kugira nti niho tuzigehireho rero no shanga endisho padoka irafura waringa endisho shanga yino ubujuma buto endisho shanga ubujuma bwakuzireho endisho shanga bwakuzire mununga endisho shanga ndasharura endisho shanga mazire kusharura ngeno nyowe ikiranyahura abahinja abandi when I'm able to supply apples on a daily basis. Na mwenu nobuna wagira ngo zirageting already next week. Mwaza mu musiri mukabutiya timurabura mu apple yo kurya. At least harimo izindabasa kuharvestinga ibiro bitakayikire kunka nyowe mweno I have apples almost every week. Nahwera abantu abamwetorire ariko bahereza emirimo otireho no kubashomesa uko bine kwinga apples. Nyowe abantu abanyetorire muringo muhangu government kuyampira mizi nanye nabateraho type bubiri abaturage barije bataho mizi icyo bakingobereho kandi abaturage nibo ndaho imirimo gukora hanuye kandi nimbaza nabo abena abana mu mashomero kugira ngo babone mu fees z'abana ekindi ikimbahwereremo n'imihanda ugu muhanda ukagutemesa turakita kwika hanuya na mutahi wanje hariya so kuko mweja mwareba niko community ndije yiturayamba ni church yetu iri hasera hayarwe nanura nitubahe imikono twaba twine ibyo gukora kandi nitwe tubegesa kwinga bamwe twaba initiating nabo kwinga apples hariho ba neighbors batandikira kwinga apples. Omwaka gw'2020 ogwa COVID-19 gukamuteganisa munonga kandi ntasya yabanche munonga yabara sente zo kushashura abakozi ukaguma habwo kuba tukaba tutene sente zo kushashura abakozi nabo turabatina konkanka ba turagendera amateka nyine kujwara masks nabo barajwara turabagema kujwara masks tubatirira akatapa hero ko kugira ngo babanze bana aba mu ngaro gukaguma kandi ari of course n'umushana gwaje munonga guraguma kunka kuyaho nyowe nyahabwa government kunyamba kampamizi ubundi tindagumibu ubwo kubona ikiratuma ubundi byaguma abandi bo barabiguberamo mwe nuka mu bubwire bwe cyandanyo nimbasa kwinga nkadodo munguze dodo kandi nyamba abantu kuguma kakugwa kugaruka nogiruka gurugamo tutarebere bizobe warebe
tukugweteka tekero kakimanyuti utukugaguma ko nganyoti burangumire munonga nyoruhanga kankunda nureba nibijume bimwe byemirize turareba nkaga mapira tuwagareba kugezire nahereza ubutumwa abantu kwejumbera omukuhinga no kurisa ngo harimo entasiya ndungi nyowe ariho byuragamba ubundi abantu bakakushenga kubingunudura konka amazima tuhindureho intekateka yetu yo kugira ngo nyonka zarwa mu bworo ngafwera mu bworo ubuhingi harimo senti mwejumbire mu kuhinga abo kuba wahinga noriya kandi kanebaho eyine byo kurya iketine byo kurya tikubaho mwene abantu mufweyo akintu cyo kuhinga harimo sente abantu mureke kurira ubworo buri mu mitwe yeitu ubworo tibiri mu mukono ubworo buri mu mitwe yeitu kugira ati nyoka zarwo mworo ati nigagumana mworo wajise ukora nubaje nakataka kace no hingira ukabare kubara hingira n'umubigutiyo amabaraza bakeza nabandi bona bene bitakalike nimwe murabasa kweza mwebare munonga yabare owanyegitaho aha programu eji ey'Obuhingi n'Obuhingi ehuriro yitu ey'Omuhingi n'Obuhingi w'omutano negumizamu kandi ko wakuba noyenda tukutayayire aha famu yawe omu programu eji nobasa kutushikirira aha office zitu TV West Boma omurimbara ninga oterre producer wa programu eji aha ruzuro mushanju ina 2 25 15 42 omuhereza ndi Ivan Tseme guma aha TV West nehinda otakarugaho